Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav u još jednom u našem lijepom druženju. Kada vodite emisiju ovoga tipa, puno zanimljivih i dragih ljudi prođe stolcem koji je tu susjedni vama, ali nije baš tako često da ugostite u studiju jednoga barda, jednoga prvaka, u ovom slučaju prvaka Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru. Čovjeka koji u 20. izdanju ove emisije govori o svojem 40. jubileju, odnosno 4 desetljeća igranja na daskama koje život znače. Sa mnom u studiju Velimir Pšeničnik-Njirić, poštovani glumac, veliko ime Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, zapravo kazališta kao takova uopće i u Bosni i Hercegovini, ali i puno šire. Ne pretjerujem, to je tako. Pa ispada da jeste tako. U zadnje vrijeme me puno intervjuiraju, puno pitaju. Dobro, ja jesam svjestan da sam dobar glumac, ali da bi trajao i bio dobar, možda čak i bolji, moram neprestano dovoditi sebe u pitanje, postavljati si ne nove ciljeve, nego sebe dovoditi u pitanje je li to i samo tako ostajem, kako bih rekao, na nekakvom istraživačkom, umjetničkom putu. Jer onog momenta kad se zacementiram i postanem samo profesionalac, onda to više ne svijetli onako s pozornice, nema onog šarma, nema onog zadovoljstva. Propitivanje je zapravo ključ rasta i razvijanja. Da, dovođenje sebe u pitanje uvijek to je osnovno. To je osnovno. Ima jedna kolegica u Beogradu koja je glumce podijelila na glumce svećenike, glumce profesionalce i glumce pajace. Ja sam ovih 40 godina profesionalnog rada imao vremena, prilike da budem potpuno posvećen teatru, možda i previše. To bi bio nekakav glumac svećenik, pa sam onda bio profesionalac, ali boga mi i pajaco, što znači prihvaćaš za preživljavanje i prošvercaš se nekad na način koji možda se ne bi sviđao glumcu svećeniku. Pa dobro, to je možda nekako i sudbinski vezano za tu profesiju. Nerazdvojivo je li sa životnim i sa svakodnevnim, da se neka čovjek mora zadovoljiti i nižim kriterijom, jer jednostavno situacija okolnosti tako nose. Apsolutno je tako. Život to nosi, a kada vam je to kruh, onda morate prihvatiti i nešto s čime se ne slažete, ali uložite sve snage da pokrijete to svojim znanjem, talentom, šarmom, trikovima i tako. Smatrati izletima, jer to i jesu. I da nije 4 desetljeća, ja bih vas rado pozvao u ovu emisiju, jer vas jako cijenim. A evo, konkretan, dakle, povod ove godine, 40 godina rada na sceni. I evo, obilježili ste ga u svojoj matičnoj kući, dakle, prvak ste drame HNK Mostar. Odabrali ste predstavu imena Meštar, pa me zanima zašto tu predstavu, znadem priču, ali zanimat će naše gledatelje, jer zanimljiva je priča. Pa znate šta, kad mi je pomenuto prije godinu i ohoho da ću slaviti, da bi bilo dobro i za mene i za instituciju HNK u Mostaru, da ja obilježim tu obljetnicu, jer nisu tako česte, onda prvo što mi je palo na pamet bilo je Meštar Nedjeljka Fabrija, akademika hrvatskog, velikog pisca, koji je i u lektiri srednjoškolskoj. Prvo zato jer je to sjajan tekst, to je jezik fenomenalan kada se govori, mi glumci volimo reći puna ga usta, imaš što reći. Onda je pametan, onda je komunikativan sa publikom strahovito, a ja sam se s tim tekstom, to je bila moja druga premijera u Studentskom eksperimentalnom kazalištu u Zagrebu, gdje sam napravio još kao student prava prve korake po pozornici. To smo igrali i s tim smo išli na Republički festival dramskih amatera, pa na Jugoslavenski ondašnji, i tamo sam ja dobio svoju prvu glumačku nagradu za najbolju ulogu. Dakle, to je taj sentiment. To je taj sentiment, ali tada sam igrao grobara u prvoj polovici predstavi. Imaju grobari slugo pokojnoga Michelangela u predstavi Michelanjola, koji nakon smrti Michelangela njega spremaju za ukop i de facto to je priča običnoga puka i njegovog odnosa prema umjetniku, što je taj radio cijeli život i tako dalje, na jedan komičan i duhovit i istinit način. Moja dvojica kolega su to sada sjajno odigrali i donijeli, ja sam im to i režirao,
A u drugom dijelu je Michelangelo Buonarroti, Michelagnolo u ovom Nedjeljka Fabrija komadu, nalazi se pred rajskim kancelistom i traži prijem kod Svevišnjeg, kod Boga. I onda imamo jedan još dio gdje ima. Dakle, taj put od, kažu pa ja sam opet htio igrati grobara. Od grobara do grobara u 40 godina. Ali su onda kolege digli dreku i rekli, ne, pa ti si sad meštar, pa to je tvoja proslava. I onda sam tu napravio kompromis. To je raspon, iskorak dalje. Da, onda sam napravio... Nakon tolike karijere. I bilo mi je malo nezgodno da ja to igram, jer ja sebe nikad nisam volio hvaliti, kao što rekoh malo prije na početku, uvijek sebe dovodim u pitanje. I kolege su mi rekli da sam lijepo radio s njima, da sam ih na tom putu od prvih čitačih proba pa do premijere lijepo vodio, da ih ništa nije boljelo, kao što zna sa određenom vrstom redatelja, i mene kao glumca, i mene je znalo to boljeti. I onda sam na premijeri, kad je krenula premijera, ja sam tu premijeru Meštra odigrao iznutra. Ja nisam ni u šta bio siguran. Ja sam znao situaciju koju igram, znao sam odnos prema dva lika koji igram, znao sam tekst što moram reći, ali meni je sve to bilo tako, kako bi rekao Bože što griješ, Bože ovo ništa ne valja. I glumiš, i glumiš, i glumiš. I dođeš do kraja, ne, već je to bio i umor ja sam jedva čekao premijeru, jer i glumiti, i režirati, i voditi brigu o scenografiji, voditi brigu o kostimu, voditi brigu o organizaciji predstave i tako dalje, i tako dalje. Tako da sam potpuno smetnuo s uma a rečeno mi je na samom početku, dede se onda ti pobrini o tome da komuniciraš sa autorom teksta, da pošalješ pismo, tražiš koliko to košta. Ja sam to potpuno prenebregnuo. Evo, nedavno sam upozoren da nisu plaćeni autorski honorari na tekst, tako i danas sam završio i napisao pismo, evo, ujutro ga šaljem gospodinu Fabriju da završimo i tu priču. Eto, griješan sam iz te strane. Priznali ste. Recite mi, s obzirom na to da Meštar obrađuje tu univerzalnu temu odnosa zapravo puka prema jednom velikom umjetniku, je li to kvalitetno obrađeno, a govorim iz vašeg iskustva, jeste li se pronašli u priči ili barem u njeznim dijelovima? Znate šta, to je taj prvi dio koji govori o odnosu puka, radničke klase i umjetnika. Jeste, to je apsolutno točno. Tako je bilo vjerojatno u renesansi, tako je bilo prije 40 i kada sam ja počinjao, a tako je i danas. A drugi dio koji je isto tako važan u samoj predstavi jeste odnos umjetnika prema vođi. Dakle, taj svevišnji, odnosno Bog u tekstu, zove se svevišnji, kada mu Michelangelo priča, znaš, pa ja sam tebi cijeli život, pa moje slike, moji crteži, moje crkve, tebi, Bože. A on kaže, znaš, ali ja to nisam tako zamišljao, prevarili su me, ispalo je sasvim drugčije. Taj odnos prema vođi i vođe prema umjetniku je isto jednako kvalitetan. U dvorani je obično muk i čuje se tiho reagiranje publike, jedan tihi smijeh tu i tamo. Tekst toliko okupira i obično gledatelja koji prvi put uđe u teatar, promiješa ga onako kako bi rekao. A evo i kazališni znalci, bili smo na 2-3 gostovanja van Mostara, jednako su zadovoljni i imaju jedan kvalitetan odnos prema tom dijelu, prema tom ostvarenju na pozornici. Tu to autorovo poimanje zapravo, jer je postavio te 3 razine, gotovo kao da je umjetnika stavio na razinu pročišćenja između običnog puka i svevišnjega. A umjetnost, odnosno kvalitetan umjetnik, i trebao bi imati tu ulogu. Apsolutno. Baš između čekića i nakovnja. Bravo. I treba imati snagu i tvrdoglavosti iznijeti se sa tom ulogom. Vi to dobro znadete, a s obzirom na to da pričamo o vašem jubileju, ciljanu emisiju malo vodim od početka prema ovoj današnjemu dijelu, pa me vratite na same polaznične točke. Otkuda Velimir u glumi? Pa znate šta, ja mislim da
budući sam imao ono ovako zeznuto djetinjstvo, dakle kad sam bio beba, mama i tata su se razveli, ja sam imao negdje godinu i 3 mjeseca. Rođeni ste u Zagrebu? Rođen u Zagrebu, onda budući više nije bilo tate, mama je trebala dalje preživjeti, dala me tatinom djedu i mami 40 km od Zagreba u Sloveniju, blizu Brežica, jedno malo selo Pišece pri Brežcah. Tako da sam ja tamo, osim što sam prohodao ili napravio neke od prvih koraka, prvo što sam progovorio bilo je slovenački. Kad sam imao 3 godine, onda je mama se ponovo udala, stabilizirala se životno, ekonomski i došao je po mene novi tata. Onda su me odveli u Zagreb, onda ovo ti je mama, ovo ti je tata, a ovo ti je brat. Životnu ulogu. Da, i sad sam ja to morao prihvatiti kao nešto sasvim normalno. I eto, prihvatio sam s godinama, ali sam uvijek osjećao, onda je mama išla je po nekim tečajevima, isto za pravljenje nekakvih lutki, pa znam da smo animirali na 3 prsta one lutkice, pa smo, brat i ja, kao mali, prevrnuli bi plastični kamion naopako, zabili jarbol i jedra i mala 3 praščića su plovili po parketu. Animirali smo i dakle ja sam se tu već negdje, odveli su me u kazalište, malo, u veliko, u HNK na operu, još sam dijete bio. A onda smo u četom... Treba kazati, dakle, vaš očuh Počim zapravo je veliki velikan našeg kiparstva, likovne umjetnosti, pokojni Nikola Njirić. I vjerujem da je to značajno utjecalo i na vas kao mladu osobu, na vaše buduće razvijanje. Pa znate osoba koja vam je, na toj razini, ajmo to tako uvjetno kazati, iznad vas u tom trenutku. Jest, jer sam imao doticaj sa onim što jeste umjetnost. U našoj kući su se sakupljao se mostarski krug slikara. Bio sam prisutan i kao dijete, kasnije i kao stariji, tome negdje se u mene uvukla ta potreba da nađem pravi izraz. Potom moj brat je bio fantastičan slikar, velika konkurencija. Mama je se predala dizajnu nakita i tekstila, tata je bio skulptor. Tu nisam imao nikakve, kako bi rekao, mogućnosti da ih prestignem ili sam ja imao neku kočnicu. I kad sam otišao na pravo u želji da studiram nešto konkretno, jedan slučajan odlazak u teatar je u meni promijenio pravac moga životnog poziva, kretanja i ja sam se opredijelio za teatar nakon 3 godina studiranja prava i ja sam otišao na pozornicu. To moram citirati. Bio sam danas pripremajući se za ovu emisiju na Wikipediji, na vašoj službenoj profilnoj stranici, pa ovako tamo piše: od završenih škola ima samo gimnaziju u Mostaru. Napustio studij ili odustao od njega, ili se ispisao. Sa par fakulteta tijekom studija. Pravnog fakulteta u Zagrebu, studija teatrologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, sa kvalifikacijskog prijamnog ispita za filmsku režiju na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Pa što je to s vama i sa visokim školama? Pa čujte, naprosto, valjda sam ja neka vrsta budale ili naivca koji vjeruje da je svijet uređen i da kroz taj svijet može hodati uspravno, logično, a u biti naivno. U svijetu vladaju neka druga pravila. U biti mi živimo danas živote u paralelnim svjetovima, u paralelnim ukusima, u paralelnim doživljajima, mjerenjima svega i svačega. Tako da sam, kako bi rekao, odustajao, bio nezadovoljan profesorima. Pa sam odustao sa jednog fakulteta. Pa sam bio nezadovoljan, neću imena navoditi, drugim profesorima. Pa sam onda bio opet nezadovoljan, ali kad dakle, ja otišao sam i na kazališnu akademiju i 2 puta pao na prijemnom ispitu u Zagrebu, konkretno tad još nije bilo u Sarajevu,
Dramskih umjetnosti. Da. I nakon niza godina srećem sada pokojnog profesora, intelektualca, pisca, profesora glume, režije, Tomislava Durbešića, koji je došao u Mostarsko narodno pozorište pogledati slavnu nekadašnju predstavu, kako se zvala, Majčina sultanija, po Svetozaru Čoroviću, režirao je Miloš Lazin. S tim smo poslije išli na Sterino pozorje i ja trk nakon predstave dole da pitam profesora, unazad nekog vremena imao sam požar u kući, izgorilo mi je 400 naslova knjige, već sam bio etablirani glumac, udruženje me primilo, dobio nekoliko nagrada, žirija, publike i tako dalje, stručnih nagrada i žirija, publike. I idem pitati profesora, dobro večer, mogu sjesti profesor, ja bi vas pitao gdje mogu nabaviti knjigu Vladana Švacova, Temelj dramaturgije, tu i tu, hvala, dobro. A zakaj vi niste došli kod nas na akademiju, pita on mene. Pa rekao, jesam, vi ste me srušili na prijem. Ja? Pa rekao, da, vi, Jupa Krč, Alonza, i sad ja nabrojim tamo spisak, koliko je bilo. Ja rekao, i on ovak gleda, pa kad ćete vama kad vidite jako dobro delati i bez akademije. Da, ali meni je trebalo niz godina da pokrijem neki, hajmo reći, kompleks ili nešto. Znate, u ta doba još nije bilo pokaži ti šta znaš. Pa onda, jel imaš potvrdu ili nemaš, nije bitno. Umjetnosti pogotovo, jer ne režem ljude, ne vadim im zub, pa moram imati potvrdu da to znam, niti ne znam, nekoga sudim na električnu stolicu, pa moram imati papir, odnosno diploma, nije bitna. Ali sam ja dugo godina nosio taj kompleks, jer kad je pokojni tata, očuh mi Nikola Njirić, ja dobio neku nagradu za najuzbudljiviji događaj na festivalu u Jajcu za jednu epizodnu ulogu, kao bolji sam od cijelih predstava. I sad stigla je nakon nekog vremena i nagrada u materijalnom obliku. To je bila jedna slika jednog amatera, uljana. Međutim, da budemo iskreni, slika je grozna. U likovnom smislu. Ima ona skupi okvir, ali slika ne valja. I ja sam joj krenuo kući zidu, tata je došao doma negdje popodne. Pitao je ko je to šarao, vrata, kao to je dobro išarano, mala kćerkica imala nepune 3 godine. I kako je to platno okrenuto zidu? A kaže, nagrada moja ne volja ništa, rekao, to ću ja baciti, šta će mi? Kaže, ne, gleda, ne volja, kaže, ali nemoj to bacati. Često citiram tu rečenicu, pa sam sebi već dosadan. Kaže, čuvaj to kao dokument o neukusu jednog vremena. Dobro rečeno. Jako dobro rečeno. Mislim, puno bi se toga skupilo da smo sve čuvali, a i danas imamo oko sebe neukusa, ali nećemo o tome, jer kažu o ukusima se ne raspravlja. Recite mi što citiram. Ali gospod narednik, ja sam u 5. mjesecu trudnoće. To je moja prva izgovorena rečenica na pozornici. Dakle, mene kad su primili nakon propale audicije za prijem na akademiju, prijemnog ispita, mene prime u studentsko eksperimentalno kazalište i kažu mi nakon 5 mjeseci, pa nismo znali kaže, ne znam, nismo znali šta ćemo s tobom, nisi bio loš, nisi bio dobar, pa smo te uzeli. I normalno sam tamo pekao zanat. Dolazili su tamo i redatelji, i profesori, i teatrolozi, učili nas svemu i svačemu, besplatno. Nije to bila oficijalna škola, ali smo svašta naučili, jer to su bile slavne godine kad se puno putovalo po Europi. Bio je taj od 68. od onih studentskih pokreta poznatih. Pa dalje imali smo relativno veliku slobodu izražavanja. To više nije bila ona ni FNRJ, ni SFRJ koja je o kojoj sad puno čitamo da je bila mrak i ne znam šta sve ne. Jeste, bilo je, kao što i danas ima zabrana, dobijao se posao, kao što i danas, što se dobija stranački i tako dalje. Niste ostali tako u represiju? Ne, represiju tešku, pogotovo kreativnu ne. Na koncu konca i tekst koji smo malo prije spomenuli, Meštar, je nastao u tim godinama i vrlo inteligentno, za ono doba pametno i lukavo pisan.
Dakle, taj svevišnji koji danas možemo neko vidjeti svevišnjeg, a neko vidjeti vođu s ovim ili onim predznakom, za ono doba to je bio maršal Tito. Gdje smo stali? Da. I u tom, dakle, moj prva uloga koju sam dobio bila je da u predstavi Histerična bajka Slobodana Šnajdera, to je bio njegov drugi komad, Minigolf se spominje često, ovo tako reku se i zaboravlja. Režirao je da sada pokojni redatelj Petar Veček u Studentskom eksperimentalnom kazalištu u Zagrebu. Ja sam imao jednu epizodu, igrao sam policajca koji od nas troje, valjda policajaca, jedini sam imao tekst i to tu rečenicu u sceni vježbe policajaca u gradskom parku, kad je nešto od mene tražio, dakle, šef policije, ja sam morao reći, ali narednik, ja sam u 5. mjesecu trudnoće. Sviđa mi se kako ste upamtili zapravo to da je to vaša prva pojava na sceni, vaš prvi tekst. Lijepo je jer danas kad s ovim odmakom pričamo, radili ste više od 100 kazališnih uloga, glumili ste Ujaka Vanju, Maru Maroja, doktora Draha Don Juana, Baruna Lembaha. Samo citiram neke od upečatljivijih onoga što ste prošli. Danas kad se osvrnete iza sebe, kako gledate na to vrijeme početaka i koliko je zapravo, govorim sad kroz oči mladih glumaca koji trebaju ovo čuti i učiti, koliko je bitno to što ste sada opisali, taj teren, to iskustvo, taj rad, taj sudar sa stasalima koji su spremni učiti. Jel toga još ima uvijek danas? U teatru uopće i kod nas? Ima. I to je ono što me hrabri da ima. Ja mislim da danas nisu glavni problem glumci, pogotovo oni koji uspiju ostati otvoreni za glumstvo, za pozornicu. Film je sasvim nešto drugo. Glumci svećenici, jer kad su mladi, oni još vole to tražiti i tako. Glavni problem su trendovi. Ovi koji su nametnuti trendovi, napravi mi to brzo, napravi to odmah, pare nisu problem. I svaku granu umjetnosti to pogađa. I onda su problem po meni ne tekstovi koji se igraju i šta, jer od lošeg teksta, od telefonskog imenika, ja tvrdim da se može napraviti dobra predstava. Samo treba imati ideju i tu ideju znati sprovesti sa određenim ljudima. Problem su po meni isto trendovi, pa onda te trendove prihvaćaju redatelji. Ja redatelje dijelim, hajmo reći tako, na ne znam, te profi, umjetnike, kazališne redatelje, ajmo reći, i oni mogu biti i svećenici, i profesionalci, i pajaci, jer nekad ćeš uraditi nešto da preživiš, pa ćeš... A s druge strane su ti takozvani redatelji, ja ih volim krstiti, aranžeri izloga, koji tako nisu uspjeli snimiti film, sa glumcem ne znaju raditi, nemaju vremena, sve im ide na živce, sebe drže jako visoko u njihovoj glavi. I ono, znate, nisam radio jednu predstavu kao profesionalac, isključivo, gdje sa redateljem nisam imao dodirnih točaka, gdje sam ja njemu samo lutka koja tu uđe, tu izađe, ti ostalo znaš, pokušaš nešto predložiti, kažeš mu, znaš, palo mi je na pamet, neka ti ne pada na pamet, pa mislim, šta ću ja onda s njim raditi ako nemam... Vojarna u kojoj se... Da, jer onda sam ja tu, ja se tu čisto osjećam kao ona lutka u izlogu koju će staviti malo lijevo, malo desno, stavit će, ne znam, neke krpice na nju, malo će osvijetliti svjetlom, sad je jako moderno da se puknu ove video projekcije, iako sam ja jako protiv video projekcije, jer to je naprosto drugi medij koji ulazi u jedan drugi prostor, dok recimo sjajne audio kulise, audio pratnja koja može zamijeniti 10 glumaca na pozornici. Sjećam se toga iz Bljeska zlatnog zupa, zapravo koliko su ti audio efekti značajno pridonijeli onoj predstavi. Želim vas citirati kad ste na ovoj temi o kazalištu iz jednog vašeg intervjua iz ove godine. Kaže, kazalištu nije jedino svrhom biti zabavnim
I zaista ne volim ovu današnju diktaturu redateljskog kazališta i redatelja koji utrci za vlastitim mjestom na postolju slave, gnječe, cijepaju i mrtve pisce i njihove dramske uratke u pokušaju da otkriju toplu vodu. Otprilike, pretpostavljam što ste htjeli reći, ali želim da malo razjasnite. Pa htio sam reći, ako već... Je li ne volite obrade klasika u nekom pravilu ili ne volite određeni pristup? Slušajte, ja preferiram ako već igraš pisca s imenom i prezimenom koji je ostao u nekakvoj povijesti kao neki temelj, odsjaj nekog vremena, mišljenja, stava, iskustva, onda ga čovječe uradi tako kako je napisao. Ili napiši novi komad, pa nemoj napisati da je to napisao Čehov, nego napiši po Čehovu, u potpisu ja, taj i taj. Jer se stvarno, kako bi rekao, mrcvare se pisci. Pa uzmi odlomke iz raznih komada, pa napiši odlomke te i te. Znate da to podsjeća na onaj čuveni Hamlet u Mrdoši Donjoj kad mu kaže de malo doradi tog Šekspira. Jest. A onaj profesor uvodi za srce. Ja. Ne, znate šta, danas za igrati integralno, kao publika nema vremena. Ne, prvo ti to ne znaš napraviti. Ti ne znaš natjerati glumce, što i glumci mogu biti lijeni. Ako vide ti, baš te briga za njih, da ćeš ti to samo aranžirati na pozornici, onda će i glumac gledati da prođe sa manje truda. Na koncu konca, stari Rimljani su to često volim citirati, to sam negdje pročitao, trasirali svoje slavne ceste kroz Rimsko carstvo, ako je bila neka uzbrdica, oni bi tjerali kravu ispred sebe, a ne geometre da izračunaju. Kud je krava išla, oni su zabijali kočiće i krava je radila najbolje serpentine. Tako mislim i glumac, ako ga redatelj ne uzme za ozbiljno, kao ljudsko biće i kao mogućeg umjetnika ili profesionalca ili samo pajaca, ako s njim ne radi, onda će od njega dobiti jako malo i onda mu ostaje to aranžiranje. Onda malo pustiš maglu, pa pustiš kišu, pa pustiš atrakcije da nešto klepeće, i tako dalje. To likovno sve može biti sjajno, ali u jednoj sintezi, što na koncu konca pozornica jeste i sinteza. Moralo bi u kazalištu od kvalitetnog teksta poći i što kaže čovjek s idejom i timom ljudi koji je to pa onda se potpiši ne znam, Krleži, a nemoj pisati da Krleža, pa sad ja sam ga iscijepao. Ne, Razumije se, doticali ste se vi i režiranja u svojoj karijeri? Ja sam dakle svoju prvu korežiju imao isto tako u SEK-u, u Studentskom eksperimentalnom kazalištu u Zagrebu, pred gostovanje u Engleskoj 1971. godine na predstavi Kočnice i zvona mog vršnjaka, sada pokojnog Ivana Bakmaza. I to je bila kolektivna režija i u ovom slučaju je to bilo, kako bi rekao, sjaj kolektivne režije. Ja sam bio nekoliko puta u nekim kolektivnim režijama koje su pokazivale i bijedu. To je naprosto tako. I gostovali smo s tim u Engleskoj i tad mi je bili smo na 1900 godina osnivanja grada Yorka u Engleskoj, tjedan dana tamo. 3 večeri sam igrao predstavu, smo igrali te Breaks and Bells, Kočnice i zvona, i dobio sam na televizijama i u novinama sjajne kritike. Još se može naći pisanija toga gospodina Desmonda Prata na internetu, da me čeka velika budućnost, International Theatre Scene i tako dalje i tako dalje. A budući ja nisam iskoristio niti jednu inostranu ponudu, ja sad malo igram International Hrvatska, International BiH, International Srbija. U Srbiji sam prije 7-8 godina isto dobio jednu nagradu na jednom festivalu za najbolju mušku ulogu. A što se tiče tamo iz Jajca kao vama osobito dragu u životu, koji ste malo prije spomenuli? Pa znate zašto? Svaki žiri može pogriješiti, može biti u pravu, na koncu konca to je njegovo mišljenje. I tako to funkcionira. Žiri obično ima 3 do 5 ljudi, oni vide, pogledaju, izglasaju, dodijele nagrade. A ja sam imao sreću da, ne znam,
prije rata, 80 i neke godine. Igram u predstavi Luigija Pirandela, u tekstu Luigija Pirandela, Tako je ako vam se čini. Igram jednu epizodnu ulogu, igrao sam jednog vratara, sobara, butlera koji ulazi u prvom činu 3-4 puta, u drugom činu je malo duže na pozornici, ali sve skupa nisam imao više od 10 kratkih rečenica reći. Gospodin i gospođa, agaci, ulaze, izlaze, bla, bla. I za tu ulogu sam dobio nagradu, treći put se dijela ta nagrada, za najuzbudljiviji pozorišni događaj na festivalu u Jajcu. To je bio, kao i danas, republički festival, državni festival. Prije mene tu nagradu dobio Zija Sokolović za Glumac i glumac. Dogodne je dobila jedna predstava Oluja Sarajevskog pozorišta za mlade i treće godine daju u jednoj epizodi tu ulogu, nagradu za tu ulogu, ali se radilo o tome da su dodjeljivali oko 20 ljudi, 23 je bilo akreditiranih novinara, teatrologa, direktora kazališta, kritičara koji su sjedili za tim stolom i šta je bilo, evo, zadnji dan, šta je bilo najuzbudljivije? Najuzbudljivije bio Velimir. I onda mi je zbog tog nekog en masse priznanja, da tako kažem. Ostalo u posebnom sjećanju. To mi je ostalo u posebnom sjećanju. Kroz karijeru imate pregršt nagrada i onih od stručnih ocjenjivačkih sudova i onih od odabira publike koje su možda i bitnije glumcu, kažem, kroz srce gledano. Ali ono što mene zanima kroz takvu vašu bogatu i dugu karijeru, neke posebno lijepe uspomene, vjerujem da ih jako puno ima, ali nešto čega se rado sjetite, jeli, možda kad ostanete sami u svojim mislima, a i one posebno tužne. Jel imate Znate nešto šta, na prvu izbaciti? Kazališna, prvo žao mi je što trenutno vrijeme i trend u kojem ide teatar, ta nasilna, surova, silna, bukvalna aktualizacija starih tekstova, izuzetno potreban društveno-politički angažman, kao da ga u Čehovu i Šekspiru nema. Kad dirnete čovjeka u dušu i probudite u njemu ono najljudskije, onda je to itekako politično i ima efekta u njegovom životu, ja se barem nadam. Tužno mi je što se sve to tako sirovo danas radi, sve na brzinu. Glumac se pretvara u lutku koju ću objesiti tu ili tamo. A to donosi ova brzina s kojom danas živimo. To donosi mobitel, pametni telefon, da obavljamo 50 komunikacija koje sam danas obavio, meni ih 38 nije bilo potrebno. Da, ostavlja traga i na životu i na profesiji. To ostavlja traga i na životu i na profesiji, što kažete. Da su lijepe uspomene više vezane za vrijeme. Ali mogu vam reći da budući je kazališni posao, iza njega ostaje, ne znam, danas zapis televizijski, fotografski, novinarski ili printani. Ono što jedno čovjeka veseli, to jeste kad napravi dobru predstavu, što znači kad predstavu publika hoće gledati, pa bila ona za svećenike, za profesionalce ili za pajace. U svakom slučaju kada uspostavite taj kontakt sa publikom, jer vi jeste glumac samo onda dok igrate. Jako je lijepo istraživati, tražiti, pripremati ulogu. Tužno je to što su svi ti rokovi za pripreme kraći i jeftiniji. I budući ja od početka znam da ja ne patim za onim prošlim vremenom, tu je ono što je i jako sam sretan kad se popnem na pozornicu i igram i razveselim ili dirnem u dušu nekolicinu ili sve one koji su u gledalištu. I onda sam jako zadovoljan i vidim da to ima svrhe i odem doma i sa manjom i sa većom plaćom i neplaćenim honorarom i tako dalje. To je jedan posao koji je
uvijek neizvjestan i gdje ste uvijek na početku ili uvijek sebe dovodite u pitanje onog momenta kada to počnete igrati kao traka, kao DVD, kao film, to više nije taj osjećaj. Film ima jednu drugu tehnologiju i pravljenja uloge i na koncu konca to je slaganje sličice. Ja pitam jednog genijalnog redatelja zašto više ne radiš u kazalištu, nego eto, dobio ste nagrade i filmske i to i sad ćeš opet film snimat. Ma kaže, znaš, godine su mu već u pitanju, pa meni je lakše sjediti doma i slagat sličice. Možda ona je treća kategorija. Dobro, razumijem vas. Mlađi kolege jako lijepo govore o vama. Da osim činjenice da od vas mogu naučiti da izvrsno komunicirate s njima, a to ste evo i sami malo prije potvrdili, sa relativno mlađim kolegom Mirom Barnjakom oživjeli ste jednu staru predstavu, Rodijaci, i stalno ste raspredani. U čemu je tajna te predstave pa, i vašeg kada podijelite 4 godine na 73 izvedbe, tomu dođe manje od 20 izvedbi godišnje, ali su one tu. Ja mislim da ja funkcioniram, prvo ja sebe ne nosim okolo kao spomenik. Imam ja o sebi solidno mišljenje, ali ne trudim se i nije mi važno da to svakom stavim do znanja. I sad kad sam radio Meštra, imao sam Miru Barnjaka i Roberta Pehara, već iskusne glumce, pa su mi rekli hvala ti, dobro smo radili. Međutim, je mlada kolegica Angela Bulum, Dubrovkinja, koja je ove sezone primljena, prošle sezone na samom kraju primljena u angažman kod nas u HNK u Mostaru, napisala jednu lijepu posvetu i sluša me kako govori, ja nikad nisam ovako lagano i ovako lijepo radila. Pa mislim, prije svega, kad sam počeo raditi tu predstavu, ja sam inzistirao kod uprave, prvo što tražim da mi date, ne morate mi ništa dati, ali mi morate dati 60 radnih dana. Da glumac prođe jedan prirodan proces, da to ne bude štancanje, da to ne bude iz kalupa nešto, da ljudi traže da bude neki prirodni proces i da se glumci... Do same premijere i to nam je poklonjeno i dato nam je to. Čak smo dobili nekoliko dana više zbog nekih pretumbacija u repertoaru u samom kazalištu i na tome puno hvala. Iako mi vjerojatno svaki dan i nismo radili taj radni, jer ja bi nekad pustio glumca, idi doma i prespavaj, pa mi dođi sa novim... Možda ti dođe neka nova ideja na pamet. Negdje sam pročitao da ovi američki astronauti koji se obučavaju za astronaute i rješavaju neke probleme i zadatke, da li u mjesec ili u tjedan dana, oni imaju taj broj dana kad ne smiju raditi ništa, nego zadatak im je da se dosađuju. Jer u dosadi se otvara se mozak i ja mislim iz dosade je i Galileo riješio neke stvari. Pa vi to svojim glumcima s vremena na vrijeme omogućite. Pa mislim da je to jedan... Pokušavamo ostati u jednom prirodnom procesu stvaranja uloge, stvaranja predstave, režije i svega ostalog što ima prefiks stvaralački posao. Jedno malo nezahvalno pitanje, možda je presloženo za ovu emisiju, ali evo, ako možete ukratko, iskusan ste glumac, dugo godina na sceni, vaš osobni dojam stanja, evo, kulture općenito u našem gradu Mostaru, u prvom redu kazališta. Zašto ovo pitam? Jer kad je došlo do promjene upravljačke strukture u HNK Mostar, vi ste pretendirali tada i biti na čelu kazališta. Jeste li danas zadovoljni promjenama koje su se dogodile i evo, općenito, dakle, kako doživljavate situaciju s kazalištem u Mostaru što se tiče odnosa publike prema kazalištu, ali i osnivača kazališnih kuća prema samim kućama? Prvo moram primijetiti da i jesam jedno vrijeme imao ambiciju, sam sebi prijedlog, ajde da budem, jer nisam vidio zrelu osobu za tu funkciju. Međutim, kada se pojavio gospodin Ivan Vukoja, iz njegovog prethodnog
dijela, pa i onog pisanog, koje nije poznato široj javnosti, sam zaključio da je to pogodna osoba i da se ja ne moram bakćati organizacijom, pravnim neriješenim pitanjima, socijalnim pitanjima, pitanjima zapošljavanja, financijskim uspjesima i neuspjesima i tako dalje. I on je to stvarno od samog početka krenuo jako dobro i ove već 3 sezone mi idemo naprijed i mislim da je on oko sebe mic po mic normalno uz podršku došlo je do neke promjene u političkoj strukturi, barem što se teatra tiče, u političkim upravljačkim strukturama koje odlučuju o sudbinama kazališta koje su u društvenom vlasništvu. Tako da nam je i prihod u smislu još uvijek ne produkcije i proizvodnje novih predstava, ali u smislu egzistencijalnom uposlenih u institucijama kulture, govorimo o oba 2 teatra, nešto bolje i znatno bolje kako u kojem periodu. Tako da to daje izvjestan optimizam. S te strane mogu biti zadovoljan. Nemam direktnih kontakata sa politikom. Možda se jednog dana kad odem u mirovinu prijavim, ne znam, za gradonačelnika ili nešto. Ne dvojim kako biste bili omiljeni, imali potporu. A odnos gledatelja prema teatru, prema kazalištu? Čujte, odnos gledatelja... Sad u Mostaru, evo i u Hercegovini. Odnos gledatelja, ja mislim po broju gledatelja da smo mi tu negdje gdje i prije rata. Prije rata je... Da, dobro procjena. Prije rata je Narodno pozorište u Mostaru, tada jedno profesionalno kazalište za odrasle, imalo obvezu za 1.000.000 maraka, recimo, izvesti 5 premijera i odigrati 120 repriznih predstava. Mi smo imali blizu 6.000 gledatelja godišnje, onih prodanih ulaznica. Sad mislim da smo tu negdje sa malom scenom, da smo blizu 5.000 ljudi koji dolaze. Neki dolaze gratis, a mi imamo dobru ekipu koja animira studente. Inače, jako dobro radite promidžbu, imate dobre ljude koji to pokrivaju. Uglavnom to isto zahvaljujući novoj upravi, prije svega novom direktoru, intendantu ili kako se to kaže, moderno ravnatelju. Da. Tu se pomiče. Ja sam stavljen kao dovoljno iskusan, a valjda i kao neki čovjek koji zna procijeniti u to savjetodavno tijelo, umjetničko vijeće, gdje odlučujemo o nečemu ili barem dajemo prijedloge, onda kada ne odlučujemo. Nadam se da ćemo u buduće imati više pravih pogodaka i poteza, da će publike biti sve više. Ne možemo igrati samo komediju, ali budući je danas sve smiješno, čak je i drama postala smiješna, ja mislim da ćemo mi sve više puniti gledalište. Nekad nam se omakne, znate, eksperiment. Svako umjetničko djelo je jedan rizik, a kad imamo malo vremena i kad se moramo dokazivati da nešto možemo, onda uletimo u zavoj pa negdje malo i skliznemo sa ceste. Dobro, vaš kolega Robert Pehar je bio mojim gostom prije par tjedana i tako je lijepo komentirao da nekad glumac očekuje od neke predstave izrazit uspjeh i uistinu kad uđete u srž jako dobar tekst, jako dobra izvedba, a predstava ne ostvari rezultat. A nekad od predstave za koju zapravo kao pajač, što kažete, odradi usput, poluči takav uspjeh da ga obilježi, da ga počnu prepoznavati kroz upravo taj komad. Jeste. Nekako nema pravila u tom poslu, u tom... Pa nema, iako kad bi bilo puno novaca, to znači 3-4 puta više nego što mi sada imamo, tada bi se moglo ići na sigurno. Jer ono što sam govorio pri početku razgovora, ansambl glumački, dakle glumce imamo takve kakve imamo. I oni pojedinačno mogu igrati to i to.
izabere se tekst. Onda ako nam neko preporuči nekog redatelja, mi nemamo, mi bi sad ako bi trebali vrhunskog redatelja, barem jednoga godišnje, mi bi ove godine trebali dogovarati suradnju s njim 2 godine unaprijed. Ono što biste rekli, rezervirati ga. Rezervirati ga. Tako da nam često redatelji dolaze kao eksperiment. I moj je dojam da se tu poskliznemo najviše. Do sad nismo imali katastrofu, ali da nismo imali dometa koje smo htjeli dostići, pa da nam je publika prigovorila ili pojedinci od publike, toga je bilo. Na tragu ste obrazovanja mlađih, pokrenuli ste tečaj glume za odrasle, pa me zanima što vas je nagnalo i u to se upustiti. Nije to baš tako ni zahvalan, ni lagan posao. Svojevremeno sam ja imao malo bolji stan, pa sam ja dao oglas i primio sam 4-5 ljudi s kojima sam radio 3 mjeseca na nekim elementarnim glumačkom obrazovanju. Nakon ta 4 mjeseca, ne 5 je, 4,5 je bilo, ja sam njima rekao, znate, ja s vama dalje ne bi radio. Stigli smo dotle, ti možeš to, ti možeš to, ti možeš to, a ti ne možeš ništa. I onda su ljudi rekli, hvala lijepo što ste bili iskreni prema nama i to smo prekinuli. Ja sam prije godinu dana prihvatio dobru namjeru Hrvatskog narodnog kazališta i da vodim omladinski dramski studio koji smo vodili i radili, međutim onda se dogodila jedna tehnička nemogućnost, a to je da je 12 do 15 ljudi koji su na koncu činili taj korpus koji je pohađao taj dramski studio, naprosto više za stolom nismo mogli raditi, a krenula je nova produkcija u kazalištu, pozornica je bila zauzeta. Ja stvarno za stolom ne mogu raditi sa ljudima ono što mogu na pozornici. Dakle, nije bilo ni vremena, ni tehničkih uvjeta. Nije bilo materijalnih uvjeta da se... Pardon? Odnosno na način koji to zavređuje. Na način koji to zavređuje, da. To je dakle jednostavno prekinuto. Nažalost, to je sada tako. Što će biti dalje i o tome ćemo vidjeti i razgovarati. Je li potencijala? Jeste, ima nekolicina ljudi koje sam dakle u radu za stolom prepoznao kao mogućnost. Svi oni studiraju neke puno sigurnije fakultete. U smislu toga da jednog dana ako dobiju posao mogu živjeti sa manje neizvjesnosti nego neki glumac. Ali imali su nekog dara u sebi. Ali da imaju nekog dara i htjeli smo početi raditi jednu predstavu na kojoj bi se oni kroz uloge razvijali i potvrđivali dalje. Međutim, jednom tjedno, u jednom terminu, to se ne može. Mora se imati barem 3 termina tjedno. Spomenuli ste sigurnost i nesigurnost, ja vas moram pitati. Većina vaših kolega sanja o trenutku, hoće li ikad zapravo dočekati trenutak da im se ponudi status nekakvog slobodnog umjetnika, kad bi osjetili nekakvu egzistencionalnu sigurnost i mogli se sasma posvetiti onomu što rade. Vi ste taj status punih godinu dana uživali u Hrvatskoj i onda ste ga se odrekli. Ja sam dakle ja nisam čuo da se to baš događa tako često. Ja sam malo neobičan i svoj. Dakle, ja sam mamu imao u Zagrebu, ona je tamo odselila davno prije rata. I 97. valjda, dođi, ajde rekao doću i dam tu otkaz, odem u Zagreb, predam papire, prođu selekciju na udruženju dramskih umjetnika, oni to predaju na ministarstvo, u zajednicu profesionalnih, da, udruga preda u zajednicu profesionalnih, oni to sve provjere, predaju ministarstvu, dobijem status slobodnog umjetnika, to znači da vam država plaća elementarno zdravstveno osiguranje, mirovinsko i ne znam šta se još dobije, a za ostalo sve se morate brinuti sami. Ja sam imao sam tu nekoliko živih predstava, vraćao se to odigrati, vraćao se u Zagreb i onda sam shvatio jednu stvar, da gore moram jako puno trčati, boriti, mala bara puno krokodila. Ne zato što je
velika konkurencija. Na koncu u mojim godinama više i nije. Sad je ta generacija i pomrla ili je po bolnicama ili će umrijeti. Nego naprosto nisam gore jako ubrzano. Onda veliki grad je puno više zla, puno više podmetanja, trke, a ovdje gore onda magla, prašina, buka. Ja sam se vratio ovaj trokut Mostar, Dubrovnik, Split, meni to, ja mislim da je najljepše mjesto na svijetu. A ljudi ovakvih ili onakvih ima svugdje. To je svevišnji dobro raspored. Od 11. od polugodišta 4. razreda osnovne škole. Jel se zovete Mostarci? Pa kad me pitaju ko si, što si, rekao ću ja mogu biti pingvin ako baš hoćeš, ali spadam u Hercegovinu, pustio sam tu korijen, dovoljno sam lijen da ne idem nikud, ovo sunce, rijeka, zrak, voda, sve je to jako dobro. I sve to kontra onoga što ste malo prije opisali, od čega ste, ajmo reći, uzmaknuli sa sjevera gore. Da. Recite mi, okušali ste se i na filmu, premda je kazalište uvijek bila vaša prva ljubav, pa i na radiju. Pa znate šta, na filmu možda sam otišao na 2-3 audicije, dobio neke epizode. Naprosto morate biti, film je neka fama i trče ljudi da snimaju film, naš uloga. Dođeš tamo, uzmu te za nešto. Pa moraš biti u tom krugu, moraš biti ljudima na oku, moraš se stalno nuditi, moraš imati svog agenta. Meni se u materijalnom smislu isplatilo jedno ovo što nosim dugu kosu, negdje početkom ove godine. To sam htio pitati, je li upiru djeca prstom i kaže ono čike sa reklame za pivo? Povratak u budućnost, Dr. Emmett Brown. Prepoznavali dok je išla ta reklama, ali ja sad živim, tako rekući, u Raštanima, u Krečani. Tamo je cijelo susjedstvo, te djevojčice koje su tek krenule u školu i dječaci koji igraju nogomet po prije 2 godine asfaltiranoj cesti, tek sam se ja izmakao iz grada, malo pobjegao na 1 sat šetnje od centra. Uporno me pitaju, dakle ja sam 2 puta gostovao u Lud zbunjen normalan, još uvijek me pitaju za hoću li ga vidjeti, pozdravi ga i tako. Ajde, eto, mlađi na taj način, 40 godina čak ili 40 godina tek? Ne znam, meni ovo malo jedan kralježak, zapravo neka stenoza, suženje nekog kanala. Ja se osjećam sposobnim za glumca, pa bi rekao tek. Znanja, iskustva, želje, što je najvažnije, ima puno. Što ću manje glumiti, vjerojatno ću morat kao dodatni prihod izmisliti neku svoju jako veselu interakciju s publikom. Imam za to materijala. A više se baviti režijom, zašto više nego glumom? Iz prostog razloga jer moj glavni partner koji mi je po godinama, po statusu glumačkom, znanju, moći i šarmu, umro je prije skoro 6 godina. Tih godina ja partnera nemam. Znate, uvijek imate dobro i zlo lice. Imate protagonistu i antagonistu na pozornici. Meni je Toni Pehar umro, meni i nama svima ovdje. I sad zavisi od odabira nekakvih, a da sam sebi režiram neke komade, da namještam, da ja nešto, nisam istog filma. Evo, završit ćemo sa njim. Neko je pokoj duši, svi ga jako cijenimo i svima nam jako nedostaje. 2 epizode prije vas, kolegica Andrijana Cof, koja je dugo godina urednicom kulture bila, zato je bila mojom gošćom, sjetila se kako je radila posljednji intervju pred Tonijevu smrt i kazao je, kad se okrenem iza sebe, mogu kazati da je vrijedilo. Pa evo, ja to sigurno mogu kazati za vaših 40 godina rada. I evo, dopuštam za kraj ove emisije koju rečenicu, poruke za mlađe naraštaje koje dolaze u taj svijet dramske umjetnosti. Samo naprijed, ne okreći se, sine. Tvrdoglavost i upornost. Je, upravo tako. Upravo tako. Pšenični I sebe Knjižić. dovesti u pitanje. Inače, ako si siguran u sebe, baš 100%, nešto nije u redu s tobom. Nećete se razvijeti dalje. Hvala
Hvala vam lijepa na odzivu i na gostovanju u ovoj emisiji. Hvala i vama i vašim gledateljima. Poštovani gledatelji, evo, kad kažemo ime Velimir Pšeničnik-Njirić, sve smo kazali. Nadam se da vam je bilo ugodno, meni je bilo izrazito zadovoljstvo imati ga u ovoj emisiji i evo 20. emisiju obilježiti njegovim jubilejom od 40 godina rada na kazališnim daskama. Hvala vam lijepa, mi se vidimo sljedećega četvrtka.